Okay, hello everyone, welcome back to new vlog. Okay, as kedema video paya teman yang bagi malah ambil kisah sorry ruk sayang tong ha. Kita yang meno sajung kama palia ni karon bisin tu yang video ruk kami yang tong ha. Not type na short video rong tu na ang kisah semua imam bahai klai ang post kai tong. Okay, te sini music video bus kan bagi be pai tong ni sama ni bawa tahu editing cholei tong tu. Bawa paya ko. Ke nero khalago naisin to mai jadi tag mo sei ta abo khani kha amone editing khaga ni somoi mai kdeng mang to ha tei oro ke ani chikon sasa studio norong nang share khaisnai ang bahai ke tongja kharsu suma ke omo hai ke tongja ge yang te kisa table ta omo tini siamo sip khlai phemen ba manero hai urmuru ang mungsa bidi khlaije khota hai oro roga step ta omo horong ke amuk ang mobile charge khaimene ba nang tong ke tini pocket o si omong pai ke ba amo kasli salogo dawi ti tu uja khang ke ba among pai hanta sujak pai hanta boi baksana ke oro nang khlai tong ta omo ke te kaisa pisi boni ke moro tong ang pumai nero no olero Dell company boni ke blena oro tong ta Garo ni chikonsa ang hai klai tong tong studio kisa so klai ge hai pa tini nang no share khaisna hen phunung mani keni rote koyek din bising no gui manai garo kwang man ang kisa no request khaiwe sang kwang maro saya be khlaijak khna sajak be tong khna hai pa no niro saya ro no nu khang ke no na kar jadi जों first time am hai khlaile tong ba te जों boskan rote kwang man जों khlaine on boy ni ro sunu encourage roi tong di tei nero o video no full na men porega tolao comment khaisa di nero ni sajak mani ba sajak yani om hairo no nero tolao comment khaisa di inke जों next clip pro ke te gesa जों chine be experience phainai nero samani bisinti chine be experience phainai ta ke tinen video om sung snai jotno hor kaham advance tata